खुलुमबाय क्या खानि ताखुक ते बुकुक संनो नरनि बागै केताल कायसा जब नोटिफिकेशन अखरमानि त्रिपुरा रुराल लाइवलीहुड मिशन TRLM नि हयते RD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबंका बरनि वेबसाइट आं ओ भिडियोनि डेस्क्रिप्शन बक्स ओ वेबसाइट नि लिंक ननो रिनाय नरक डाइरेक्ट थांगै ओ लिंक थांगै डाइरेक्ट नरक ओ वेबसाइट नाय माने ओ वेबसाइट फाइ नाइदियो जगह कमर न्यूज तंगो जे कताल जॉब नोटिफिकेशन बागै नर और डायरेक्ट क्लिक हाइकेनो मोनी जे क्राइटेरिया ताम ताम एलिजिबल बा एक्सपीरियंस नां ओ जगह नुकजांनाय नाइदि ओ वेबसाइट नि तलो थांगांके कायसा तंगो ऑप्शन जे एप्लाई ऑनलाइन ओ जे जों क्लिक खाइनायनै नाइदि और सिजेक्ट तंगो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 31st May 2020 ओइ जगह काइनी तंगो काइसांका रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट अंडर त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन TRLM जों जाचिखाय नायलायनाय काइनी जगह न जों पुलियानि फर्स्ट जे दमनि अबन नायनायलायनाय द ओ जगह क्लिक खायनानै तम फुल एड्रेसमेंट मोंखा बोंनि PDF फाइल ओ जगह पूरा डिटेल्स रजाक तंगो काइसा काइसा जॉब पोस्ट नि ता डिटेल्स बसक सैलरी बा तम एलिजिबल नां तम एक्सपीरियंस नां जतन ओ जगह रजाक नरक जाजायखाय नायमानो पुलियानो तंगो नाइदियो स्टेट मिशन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम काइसानो पोस्ट URO नि बागै बोरनि सैलरी का पुलियानो 40,000 आबन पर सेकंड का स्टेट मिशन मैनेजर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हमबो URO बै काइसानो सैलरी 40,000 देन थर्ड अंग तामतंग स्टेट मिशन मैनेजर लाइवलीहुड एंड मार्केटिंग URO बै सिमनो काइसा हमबो सेम सैलरी 40,000 देन फोर्थ स्टेट मिशन मैनेजर फाइनेंस एंड प्रपोजल सेम काइसानो पोस्ट 40,000 सैलरी देन नेक्स्ट का प्रोग्राम मैनेजर नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन URO बै काइसानो वैकेंसी सैलरी का 30,000 अपन पर प्रोग्राम मैनेजर procurement kaisano yoron bagai 30,000 salary then program manager convergence yoron bagai kaisano 30,000 then financial inclusion coordinator salary 30,000 kaisano post एपर district mission coordinator अबन बागै काइनी वैकेंसी दङ काइसा ST रं बागै काइसा URN बागै सैलरी स्टार्टिंग का 26,000 देन नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर वैकेंसी काइसा न SC रंनि बागै 18,000 स्टार्टिंग सैलरी देन ब्लॉक मिशन कोऑर्डिनेटर अमंका टोटल वैकेंसी 11 URO नि बागै काइसा ST रंनि बागै 7 देन SC रंनि बागै 3 बेलायनो पोस्ट गोबांबा देन पुलियानि जे स्टार्टिंग सैलरी माने 20,000 ताई नेक्स्ट खत्म नाइदि लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर फार्म टोटल वैकेंसी 11 और बिसिंग URO बै काइसा ST रंनि बागै 8 देन SC रंनि बागै 2 स्टार्टिंग सैलरी 18,500 अपन पर नेक्स्ट लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर नॉन फार्म टोटल वैकेंसी का 16 और बिसिंग URO बागै 4 ST रंनि बागै 8 देन SC रंनि बागै 4 स्टार्टिंग सैलरी 18,500 देन नेक्स्ट लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक्स अपन बागै टोटल वैकेंसी का 20 URO नि बागै 8 ST रंनि बागै 8 देन SC रंनि बागै 4 टोटल वैकेंसी सेम टोटल स्टार्टिंग सैलरी का 18,500 देन नेक्स्ट का क्लस्टर कोऑर्डिनेटर टोटल वैकेंसी का 30 URO नि बागै 6 ST रंनि बागै 15 देन SC रंनि बागै 9 बनी सैलरी स्टार्टिंग का 15,000 अबंका बनी वैकेंसी कोइटा तंग बा बनी बसक सैलरी आं साजाक नंगनो ताबो गंका बनी सिलेक्शन प्रोसेस मौनि बागै सिलेक्शन जों जदि नांके ताम ताम एग्जाम रा नांनाय पुलियांका नाइदियो र पुलियांका निनि रंडी पोस्ट सीरियल नंबर 8 गंका शुधु निनि थेमेटिक प्रेजेंटेशन ते पर्सनल इंटरव्यू नाय तै आलका सीरियल नंबर 1 to 7 and 9 to 15 except 8 सीरियल नंबर सारा ताबन पुलियांनाय कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपन पुरा अब क्लियर कांके ग्रुप डिस्कशन आम क्लियर पाके पर्सनल इंटरव्यू
अपन पर लास्ट तंखा रुरल एटेचमेंट टेच नमो ठीक से जे जों रुरल एरिया थाङाखै गोबांमा जे ट्रेनिं होनजामनि आबंनाय नरक जासेखै नायदि ताई ओ जगह निनी दिरी निनी ताबुक एलिजिबल tam tamo like qualification nang obang no kisa saikena na pulia naidi state mission manager human resource management bagai post graduate in social work management HR IR PR nang nai tai obon logi 5 years experience bo logi nang nai related obon tai tabon second ka state mission manager institution building and capacity building obon bagai qualification nang nai post graduate in management community development social work and rural management they are related 5 years experience in nang nai tai next inka state mission manager livelihood and marketing qualification nang nai post graduate in management agri marketing agri business and agri economics or graduate in agriculture horticulture forestry fisheries veterinary science and sericulture they have logi 5 years experience nang nai or graduate in agriculture horticulture with PGDM in marketing agribusiness agri marketing 5 years logi nang nai then or graduate or postgraduate in science engineering management rural development economic social work or minimum 5 years experience next tongo nini state mission manager finance and proposal obani bagai nini qualification anai CA or BCom MBA in finance about like 5 years experience o jaga norok nai nai di o jak tongo te aboni pore program manager knowledge management and communication qualification anai postgraduate in mass communication knowledge in management public relation postgraduate degree or diploma in advertisement and public relation experience anai 3 years or more experience or PG in any discipline with excellent writing skill in English or 5 years experience in related field next ang atama na je program manager procurement qualification ang nai postgraduate in CA financial management ICWA commerce one logi 3 years or more experience nang nai next tongo program manager convergence ni bagai qualification ang nai MBA or equivalent in marketing finance entrepreneurship rural management or master degree in rural management social work sociology economics bini experience ang nai minimum 3 years or postgraduate in agriculture horticulture fisheries veterinary science forestry agribusiness and agri economics next tongo financial inclusion coordinator boni bagai graduate in any discipline minimum 5 years experience dangnai the next angka district mission coordinator o jaga nukjangnai nini qualification dam tong postgraduate in management rural development social work agriculture sociology economics entrepreneurship development horticulture veterinary science sericulture forestry fisheries agri marketing agri economics agri business natural resource management science commerce minimum 2 years experience then agri program manager qualification angnai PG in social work agriculture dairy science agroeconomics fisheries commerce marketing HR rural management community development veterinary science experience in similar field is desirable block mission coordinator bagi tam nangnai graduate in social work rural development management mass communication minimum 1 year experience nangnai the open logi tango livelihood coordinator farm bani bagi qualification nangnai graduate in agriculture horticulture veterinary science sericulture forestry fisheries agri marketing agri economics and agri business or graduate in science with engineering management rural development social work te login nangnai 1 year of experience or more next tongo tamo livelihood coordinator non farm bani bagi no same qualification nango abani next ang tamo livelihood coordinator livestock ni bagi inke qualification nangnai graduate in veterinary science next tongo cluster coordinator boni bagi qualification nangnai graduate in science social graduate in social work rural development management and mass communication tai jodi omo jodi qualification kari inke ba 5 years in
experience nangnai in social mobilization institution building. Mo PDF angka je second je tongmani full advertisement o jaga rajak tongo. Naidi amongka MIS assistant ni bagai total vacancy tongo 10, UR ni bagai 4, ST ni bagai 2, then SC ni bagai 4. First salary mane amon bagai 15,000. Then second angka accountant total vacancy tongo 14, oron bisingo UR ni bagai 8, ST ni bagai 3, SC ni bagai 3 no. Starting salary 15,000. Awan pore accounts assistant total vacancy inka 27. Awan bisingo UR on bagai inka 14, ST on bagai inka 8, then SC on bagai inka 5. Starting salary inka 13,000. Awani logi tola naji qualification tam nang যেমন MIS ST ni bagai graduate degree in science, computer science and computer application. Hai kaba graduate in any discipline with 0 level man O level course in a computer application from government recognized institute. Boni logi 3 years experience tono nangnai. Tai awani pore tong accountant ni bagai honors graduate in commerce. Hai kaba graduate degree in commerce experience nangnai 2 years ni. Awan pore next tongo accounts assistant ni bagai graduate degree in commerce na nangnai. Norokbo ekbar o PDF file no khulogoi pura kaham ke details nainai di tai jora tongsini o job ni bagi norok jotono apply khaidi kha khayo ja manbain hanai no asungno jotono kaham tongmadi o video naima belekna hambai khulumka.